Central Sarkar hin pen rada tuma phan mi thang king tong pen kaparja pon thek jia phan pura langting chi hut pen lang okachupang reng jia phan Amrit Saravar scheme pa scheme nang palelu bangso Amrit Saravar scheme pen sai kapadeng pon jia phan development block atuma phan si ar pupek pon lo Ponta lakhain kora phon Nilip constituency ke parlo Nilip development block asai campaign ke deng pon bangso Amrit Saravar scheme pen langteng ki hut pon abang ke along le ahemphu matta chichini ni pin pensi langteng hudam lo labang so Amrit Saravar scheme asai ke claim pon ja phan adi maklong nang ji pulote contractor pen danglok longle ahemphu tum pen lam don alu chitok wek nang ji bonta nona bang ke contractor bang Nilip development block atum chelang si thoni kro along le jcb rong rang chi ponsi lang ki hura sai deng pon lo along le ahemphu chichini dun de pin pen la pusona sai ke claim pulote Nilip development block atum abang ke kang hua sai si claim rong lo bangso sai ki claim hud long le ahemphu dhoni kro su songsar kro pen apong block asai kam atuma phan ka ching ki ja phan bor ipon lo bonta rong aso po jok ke lang pro jok che koi se roi pen sin ning kan kang thema bang ke palit ron tang lo bangso jok ahok pe dalam theka chini ja phan songsar kro bang Nilip development block along an rti alu jok dam lo da so pen alang voi ke long ateng ki dhoni kro along le ka par lo pon Amrit Saravar scheme salong pen lak pi su se tang ka bang ki contractor cho en pon tang lo bangso jok ahok pe da kang sai ke long ja phan aiksu any la pen kny sia ham phang asong atuma phan chirip si kecdrda project director phan pinpura lupa jirdam se ahok kang sai ke long ja phan ching ki che than pon ring ti Nilitum bangso putha kaching kijia phan penang an bor ilo monta inut pen inut ang bong che koi seroi amat sila somsi dam bom lo apia bang ke ajat le nang claim ji tinang claim noi pusi Nilip hanang purong pusi songsar kro pen ning je pon lo lang no dak lo dim ta lang teng dim lo tang na lang teng si de lo lang no da phita la tumbang ge non ge ha nili apong e dam hotala son lo hala inut bang si ke chok chi hala inut bang si ke chok chi ko la pu chi koi seroi po ning kan si bang po parjet lo ning kan si non se tame becheng apornai li lo pasini li bang ge akko che dam thuli po la so putha ko ma si ke chok chi ma ko la tum chi krong ge de lo ke non ke pa jo video pe na me apong che tong nam lo content men da che tong nam lo ke engineer ben mata chetong lo alang itum bang hula bang si gichok che hula bang la bang tu bomma election tu bomma la tu masinon bang ning kan sidam ri lo ako non last bang solution bang na tumang ppa masin nang li claim on ham song hale kerap chhang on high court nami da mo supreme court nami da mo nang claim usina purong Nilitum lam hoi nang kapaliat teng pen pini nilitum stami alang lilong cherap chito dunsi ladak DRDA along an pinpura lupa jirdam bangso along ki jong duna bangki dhoni kro along le along thangnat kaparju bi pin pen la pusona sai ke deng along kachirap dun do ana phan ing sai nang ji la pen along le hem phuwe ka bang phan stami ahok pe kang sai pi pon nang ji pusi nilituma hin pen jong dun thulo pusi pat moteron pen pherang ke along ningje pon Dem nang ji porlo mon sa tami non mangi private land along si poni get lo pon that boy phi sa tami halada land owner mata ahemphu long le ahemphu ban thangnat ka pachini la pusona bi get lo la sila bang so puthak lo langnam lo putang tela ke land grabbing a case pus punang kokpo la si pinisi formal letter nilitum formal complaint letter dak concern authority phan project director phan icp lo la dak long ki jongpon mang la dak la puson han lo je la dak long komama kasi involvement ma la dak long officials atum phan prabjin ben disciplinary action bang enangji la pen ladak long komat ma affected land owner phan sa tami prabjin ben akang sai piponang ji pusini tu ma hin pen hang ponulap News report KTV News